indlela engizovalelisa ngayo kubalandeli bonke kade besisupport iyo nani vele mina lento yokuthi ngithi sobonana vele ngizeyisho kodwa kakhulu indlela yokuvalelisa kubantu bethu njengoba angikhulumi-ke nama-chaos kuphela la ngikhuluma nawo wonke umlandeli womculo kaMaskandi ngiyizwayo mina angakhiwanga ngobandlululo yingakho ngeke ungizwe nginoMaskandi okuthiwa ngiyamzonda noma ngimthandisisi kahle lutho ngoba ngisho kuthiwa sixabene kuba eyethu personal kodwa emdlalweni wethu esiwenzayo nonke niy'ngane zami ngoba ngiyakholelwa kumina ngithe uma ngidlala iy'ngoma zami la khonto engiyibhekile ukuthi wonke umuntu benyakaza leyo ngisho abalandeli bakubuza kwethu abanye bafethu ningapheli amandla niphinde nibathande abanye abaculi ukuba umlandeli-ke lokho ngokwami kodwa angifuni ukuthi kuze bengathi mina ngishaya umthetho ngoku kabaholi kube kusebhayibhelini ngabe kuthiwa ngoku kabaholi so ngizojabula nami ngiyaxolisa abafethu nokufika late izimo esengikuzo bengisathathwe indlela ethile kodwa-ke bengithi nje ngizogcina ngifikile ngoba lo mcimbi ngiyawuthanda ngicela ukubonga abafethu o-MC bethu ngizobonga nakumkhizi mfowethu ngokuqhubeka bekezela hlele lo mcimbi awenza impumelelo o-MC bami Cwabe nalokhu kunyeyo lokhu esenza ukunika inxiwa ngakithi ngoba lo bafowethu sekuyibhena nyawo lekusuka namhlanje ukiss before ngiyokubeka inxiwa ngaye ngakithi ngoba vele kuyilento engiyifunayo futhi vele noma ngene stage akasakwazi ukungena ngey'ngoma zangale ngena ngalezi leyo nto intenza ngikhulume ngaye kakhulu kuyathusa ukuthi u-MC wangala othuwela odume njengo-Chris before angasibukeli phansi ngala iningi labantu aba-right basenza into ezingelutho ngala ngakithi and ngiyabonga mfethu uqhubeke ufundise nabanye ukuthi umuntu wabombandlululo umuntu ngoba la emhlabeni siyadingana ngiphinde ngibonge kakhulu ubaba kunobaba laba phethe ngifuna ukumbonga ngiyaxolisa uma ngenza iphutha ayinanga ngicela ungakubizi ngesibongo woza futhi omdala ngiyaxolisa abafethu ukuthatha isikhathi siyagcina ukubonana sizobe sibonana next year so le ndoda ngiyathanda ukuthi ibonwe yizwe ngiyabingelela ama-VIPs ami lapha ngishiye inyama le nsizwa leyo bafethu insizwa le esahlangana nayo beyinokungibona nje izwa ngami beyicabanga ukuthi ngumculo oyithelayo itheme esingibona yabona umfana nje ofana nabanye abafana kodwa ngekhona wangiqasha emzini wakhe enza umcimbi omkhulu bengiqala nokuqashwa ngemali engaka ngiqashwa umuntu nje engiqashela into eqonene nayo hayi ungangithathi kancane ngincanyana ngomzimba kodwa mhlawumbe nawe uyamdinga ngeke ngisho lutho angiqondi lokumsaphaza futhi kamnawo umona kuyona mhlobo ethi uma inomuntu oyithandayo bese imfihle emphakathini ngoba ngithanda ukuthi uma ngisizakala nomunye umuntu asizakala le ndoda le inegalo elikhulu ekutheni lo mcimbi uyimpumelelo ngeke ngichaze okuningi ngizoba nje lapho so ngiyabonga umuntu omdala ungaphela amandla mina ngeke ngikwazi ukudla amandla akho ngiyambonga nalo mfowethu umkhiza ngoba mhlawumbe uzosaba yena uphumelelo bakhe mina njengomfowabo ngifuna ukusho ukuthi idlo zinakho lokugcina ligcina abantu abayihlupheki njengathi thina sina connection asinabantu esithi sithembele kubona ngiyajabulisa ukuthi uqhamuka amadoda njengawo azosapotha abantu abasemgaqweni abathathwa kancane ngiyabonga futhi omdala nangelila ungangiphoka khohlwa ethi